Bakara kunu an ye o aya 74 kala sisan إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم في اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما عجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هملنا أوزارا من زينة القوم فخذبناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يسروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا لنهرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيها وساء لهم يوم القيامة هملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علما لا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي لقيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أم يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك ألا تزمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما فتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعسى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يخشى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الحمد لله ثم الحمد لله إن شاء الله ثم لو تلي سوانا قرآن تفسيرو قرآن الدبرية مكاو وبا يلا بابا من غالا كا ورا ولي كنغرندو أقرأ قرآن سورة مغانا نو سورة طه وآية أبيول بلنا أنجراي كنغو سورة طه ودبرية فلاي ولما حرب فلاي ني أقرأ kira san mamba kira mi naka kana batume katuma ko batume kira kana to ta kana ba to ta wala ma kira to ta da punya fla saniya ne do aka saniya mi ma wara saniya kele kana ne do wo kana mi ka soye kama chama kana asbabula ndabura fla me waramo ta ha karo ka fo sura nyira kono na anya dabura mi ngala kala kana hanna ma wala wala chama nga e bisomi anga kra dano na anga dugure ngoka karamu la ko done do olu la bilbil baw minu mi jato fa je kono rawla bilbil baw ka do ka ko olu dula gele Musa alayhi salam Musa bisa ka nga kra la ko dano na ula bilbil baw Musa bi jato fa sharati ko Musa bi jato fa Musa nana bi kira sharati ko fa wa kira baw fa ni kira kelen tala ko kira ba ka cala Musa bi ke filanani mo ga famiya inu ka yeju da mi ye kira baye mo bro hakila wala an sebeno no ka famiya la
o musa rek la ala mini o temena ni zula ngono wa be aseta sima fana kono cogo nuna anna mawla kan mo o ebina yen ale na ka kirabaya nga kala hala min nuru fofara ira bina siga siga ani jiro ani sira ala ka yamura koro ana kala jirbu koro fara ba kana sira mai no fe malwa faranga gafara ala kon zano be mo abno ga haruna aita kuna ta ba balma plan ya jar ala albi chainga ko kado ko be koy albi ni albi jajara na mo ma ala ko ne raba afata aita o ikile ka joro fendo da iko do fara ko fara ika non atabe la hala otam na tigo me aw yam akoy ko ba ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda wara mu fay ala fa mami amma nungran nunga jamana ya nyana pele artikel nga sega sebani kala kama akama kuvi ama kala ke angora ten wara wala ni minu me ka kai ala fe o chetiga bebe bibli ni wata sana seta sababa c'est ça ale adaraja be chugumi abe Musa ira nye chugumi daraja man Musa che alu te minangolong kene fongere kada ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ndengu ni warana bina fe olu ga yirdi alamo toya anni fili alamo toya nafulu de alamo toya nyine je ko toya ni olu laje ko daje goro ebi olu ni Musa debla minangale kono surati nyire dakuran be ka taga sa Musa kunga ni amora yoro la sa e ko daje goro kadu ma fla don gona tabe albi o mana fara to ha ne mo famu famu juran zura jira kanga no chen to ngor chena ye kam ngor ke san mo ba ta ede mo kana ba kraw be nyo nya la bulu kraw la bir ba ru la do de ka da bu yo foto e singa so la ta ba chena ni mo hor cheka ja ha mo ka kala ngoro ba nu ni olu ta ku jojo da e bi jo saka da hada onga Musa ka wala kala o bena ni Musa ka chugoya de muna Musa ma ci jembe mo a kira shi adore mo wala bi dole ne ko abota fangadi shi akele ila bani Israila amati shi abemo o mana shi akele olu la noroli olu famiyali olu ka fili kono anu ko murfinu kalwan jaw hukuma noram nira Musa ma famu nira Musa mo ma kanani ma blasara la o bidda jamana kele shia kele kala da demo onga kamelo ngoro mi ni ala yo bla kwa kana kwa da gena parafini faraja na be wara ko ko utsika de ko jigina tike Musa kele nya fo gurango morga sahabau yorga kisauta
kana nabi Musa ka kisata ira bina ye ka fo ninga na ngoroba numeru be Musa nye koyi oh iyo mi bo e ke fo koyi o kana ngoroba nu o lut la de kuku kwada gena o Musa min da do le do je fangele ni do ala tiere oh ni kana no ngwa kwa anu ka yere de ala mo anu ka noratiya no be ni ka musata du tada tu la kana balaila ada kana kara da buya wal ma dika be bani Israila e mo yedi nyoga mo do la doni babaw olin ban sara doni be nabi mom de ko amen nyoga no bina fo kudu e da bra warai no warai surat Ibrahim mi ni amakana ongo do de ba ka ke o kono ka fo nabila Ibrahima ara en wani mai ado ne fa fu en nabi nyuma nyew on nabi nyuma Muhammadu ala ala deli selo seli ikana salam da o de be sama o tele ko o do wa ke ala nabila Ibrahima ana dim o lu kan nabi nyuma nya o nyono ikano ba mo hol mo do kono o kam do fra mai kan ga famu ne mo nyona noro tiu bane sera chide wudu nyona noro tiu tiba mo to mo de kono ere sero sero bo do ke jama selo ba do ma ke selo ba do ke so selo ba do ke ne selo ba do ke e ka do kuma na e ka ga so mi kulai ka ko kamna ko no ala noro no ko wi kwata kena o du ka kala ndew ya wala ko volo no luma chide temenunda tonga wotin yerde alamola mi no lu ka kunya ku ndale do koli do kono ala ko tisa tamu honno be ram hol kwata me jena o fondo lu ka farfon nu ga yirede alamo ani ka nyina je ko pew nol makrata me non dago la wala ma fata gula ko ta sewo a ko tisa ga nyana bo wono to kuma salatu atwali selo sele salatu ibrahim ya kar hunde mo te bala no buri ne ki mira obo me yirede la do kumulo bitige groupe tu do ba ko fustu birabil kaaba muru turu la da bral ben ko ay ne ngani yo tro asato be kan ko ko re an ndura che no be na niu de o ay ko wa pa no on yita ya to ko se jale tro ko be fana la wasri afado sele kuga serve da ma bi illabe ka ishu labe ka sayaku ayo beke ya ko kana fali kenaga akwai jo ngar ya flasili ya ko nyara ka flasili akade ngaje ngani ya je abura ko sa je traje ai o bizra sai bizra mu kasra ka kadda ko kuma on ubali ina uqtal musliman subhanallah ala ayi shay'in shiqqin kana lillahi wasfa zalika bi zati ilahi akone khubu au ma faro au kafir mu ko na do ne mo tala ne sarang gerega nzara nya kora ay ngudiga mbena gerega mbena ya ko mo tan shi net nabbi yorachila ko mbena ana njano burlanda ko ndaran gere ko aw kon ma fatu yala ne ma zaman sarin na ko sorga ko ayo bismillah nyara ka ka ni bolo Allah
ko ni o sala dama do dai nya ko kasro Musa alayhi salam ani adaba Musa ni nyo je la ala bi be ka teme ada ka ya hakili ki miro da Musa kam ni dena ma ene be ki bobo ko da ta da kula dana kam ni dena ma prana wa ka ni ki banye la ala bi nge ka fo ba ma ka tay black ko ki fili ko jila ka la ko ke si ya to di ko je ayo ni ya to ni ga fenga ko wi soro de ya bla tanga Musa ni be gare tan ngalo ye fali ka fana farfaro ko bi ifa ne ko la ta ya Mariana imbe kisa ona ka ala ko ala imbe ko Musa ba mula ko tinganye gauna ta sila mo ko ba sisa ikra ga chide ta frauna ka jara di abe do ta mo kro ba nyanye Muhammad Rasulullah kira ko ana Musa na mi o tekele ye fiu ba nyanye Musa ye cedo ya ced la ce Musa on la ba ce o de mo woni o mam li no wala e o cedo to no Musa mo tigade noro be men na de law ala ka tiga o man di bala mo do ma yara o man nyati mu'minan ako mami ni o sulay ayam wa biulo lan kerena isa Nyaro di ultimate biulo ben dulan okay biulo ben na aya biulo ben up ne biulo lani nani do to ni se ka mo biulo lani nani na biulo ben dulan da abes o man yati mu'minan akon mami ni nan alamu mu'min lama kada amila sodati iye wala nyumonge o dai kada mo daraja to la ki kado ka o tilama daraja korta dum be ko dubi o min gono nye ni nana alamo e jurumu to o de kono nye jurumu kora e kasro wala jugo nyoma bila o hage ino hage unane ya bono ay wala ma on nyoma o kuma janam besa la yamutu fiha wala ya ko ibla janam bi ko itisa janam ngono la janam ndawale do kay i nyoma nunda boyla parce ya kon diu nga akuna de wala ga ko mama mi nana alamo alimenane ka wala ko minu limana bita nango bara nyuma tiga nyuma fo la la sapa kada fala kecho kero kepma nyoy bara je tiga do soli wono ga bara kundai to baje akon mamnunda ni sabay da baro da kan ka bobu man o tila maw daraja ko tale ni dutay ni ro ko tale ni dutay yo ko tale ni dutay jannatu adnin o ya ni soye mi no du be kudai tajiri mi tan na haru ko nyaw be buli adi ba khaldina fiha ngoro ma ba o bidu ma ko ne ko dalika jaza man tazakka ye mausara ye maminuni olu ye yara nikun saniya wani ma bakunu aya bai sawo wala kada haina ila musa wani ma abi kado musa kada labam nun da mana ali adaba mai racce yan ga fi frawno mai ala ran na to ci ba frawno o manga chara kolo anaka na barma be musa haruna
kadu chef la do ona ta be unani maja prona ba be onani dana kewo mana ram morula o de fota do fota ble wala kan aw hayna ki kadu na kala wahayu ke ila musa kana musa mungu ma wahayu ngom mo maka ngono ala ka kuma nyonya ka jobe timene tuloye membe tuuna kon ma dara kam saya kono kuma nyonya fo mo wahayu atela bi ganyo ngoro ayi be ba ka yeta wi lobe pam boy o menga au anobe borola koi kaba ko jendo kono o me jemi ngono anabo kono ngona tabe be jewar kono ba la ka poli war kono o to do boyla o na wayu ka fari ataba shendo iwae hanin nene be fa adawlo be ka yere wado ba tilama awashi kana bitte mana te boy nor barkam be ka jaka odu ba wado sawa babo ni ala kra pundare no isiga warma se da be da pati ni wahi bi ka gina baki se kulo kari kuriya ko makaina ala ko nya ko musa ye an asri shuba tamake bi ibadi ninga jonyi mo nyoy kadaka unana korona mingi akra nyene ko korona maki ga do wa ala yam lagana ko anar silmana bani israila ayo me akko magono korona ya tole kono ta ko ko korona ko basala ko mana joya na bulusa to kera kono musenga leni o ka ko yerma horan prosa ko ga ganata ay ta pa ko ni buya ya kana do ya ka be ala yo ko ala mi ni seba to ko ka jashi na ala ko ka chido ka kanu gade na ka kafriya na ka danabe ba kana ala ni mo maro ka kan buya ya ta buya pai ko min o fole frauna nyina awru ya ka ko globala frauna ma so tanga jongo ko mo mai awa kanan ka ko hera na ka be double no chama be ne o ko tara la ba nyo so ko na murti rabbe ko ma na mo ka jo musa na ba ga haruna de wa ka tude ko wa ka musa ay la ka jo to no o ko no to nana kenyo na ay ukitaro ka ko mana atatro o ko dro ko na tra wa fra ona ni be mi ni mi mdara kana kana kwa me unda o mana antna se wani jendo akata am ta do le mana na musane haruna ko corona divina nya do nya aka kolla bene aw bo alewu ona musane haruna abbe ma pelu alera de ala ko ngabina ya amna pa dogo ya ko la baraka ko le baraka la kuma ala ko ne wa ke musa kata amu ran dai aya biseki ni kullo na bilu dan segina fikano ne ala wa ke wala kadi kado aw hayna ne ala wa ke ila musa kana musa mu an afrika ko shubata maga ibadi ni ga jomni nyu isa e ko wadra bilahum wali kaw ye tarikan tirala fil bahari ko waji kono yabasan bo jala tira jala buye ko waji kono pati anye ko ko sale
aka sira jala buye ko ikono la takhafu darakan kana sira itnato daraku toli ka puni jigoro wala takhsha be kana joro yare to ni be ka ko musa yi ani muhammad sallallahu alaihi wasallam yo kan da haram ta kala ala ko tam ani muhammad ya ko tigi ya ko wala min mai sira min mai ngoni min mai harage ko bedda ko musa da ala kuma so mo fa ba ko musa kana sira itnato kana jiro kada ne rabbi shrah li sadri don yi adam na sha ta kasa jaga Israel shi ta mai kuma ni ya muradira Musa mu ala kai Musa ako frauna atwa ko bani sarka Musa kuma ni goy me tugumi apre masa yi asonda da kuma ai do ngabo ala ko anga minom janga ta anga ko jitge masa ya muradu akana jiro sira jala na buanye ko yi chama ja pedre o yala kanyi ne kande kuma ina no pe o man sira ko mu yoru mena joyana sa kuma na ko kadi ko bombal man digoy tura musa no pedre fatba hum fir'aun frono ya do wa mannu ba ka ta de goy frono kono masi goy ako ala ko guru no fe bi junudihi naka kala ga jawyi naka kala ga do nyogoni fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum ay gado fanyu datu gudre kuma fanyu datu min al-yammi ko wajilay ma ghashiyahum fanyu datu ko fanyu datu ko wajilay wa dalla fir'aunu qawmahu wa faranakara akati magulu filibai wa ma hada mu kanane kumi hato musa yike ko diga kabel srako to ako he kado kako o yala ka yamuradi wala kunna sira jala buye ko diga no pia kana sira jiga kunni o de darabu atwaidi ko frawna na kuila kibine o de darabu adrako kana sira ka fo prona bini maga ka kuila oyi wala takhsha e kana sira ka fo ko jina ahlaki yimla de ko musa musa ado madam nya kwale anakati atile duche e prona e tay dusube ini ga kala gadum ko musa no be wala wada fa khajahum min al-yawm ma khajahum ko mana fanyu halaki wala fanyu datku ko jigo ne fanyu datku kara soya kaka mo fili wa mu kana de ya bani israila nimbaro be ka ke Allah subhanahu wa ta'ala be muhammadu ye ko ta ala ke ko ma ke na le ko chide mo keta kade on mi mboro ko to pleni ni ngoy fata mene samwa kele samwa plana ni ngoy de mene ko samwa plana de ala ba kan ngoro mo di sallallahu alaihi wasallam ada musa kisa de ni samwa kele ke nani o de musa ni isa ci o isa to no sambe bo na mo cira mo ko nyira kele samwa plana ala ba ka pro mo wala mi yin bara gulenge ka musa ani
bani Israilakaw a cira minnu ma o don ni Firawuna fa k'u fa ala y'u kisi ka sirajala b'u ye o goma wuli kɔgɔji camancɛ la o masa kelen o de ye Muhamadu ciba ye diɲɛ bɛɛ ma o ma tɛmɛnenw ma kɛɲɛ kuma tɛ nataw ma bani Israila nin kɛra aw de ye dɛ nin y'aw diɲɛ fana bɛ ɲagama ɲagama la wa albarkata be wa ya bani Israila kuma fam aw bani Israilakaw kad ajaynakum min aduwwikum ikarone ala ye aw kisi ka bɔ ajugu ma wa wa'adnakum kana laydu taje janiba turi turu kulu o kɛrɛfɛ ala ye mɛnɛ niyaba wa nazalna alaykum almanna wa salwa an ye jigijigini kɛ aw kan kɔnɔninw na ani biyɛnɛ man ne biyɛnɛ salwa ye ramsane ka daa ka nin kɛli min kɛra n'u bolila Firawuna ka juguya fɛ kɔgɔji kɔni tigɛra ala ko cogo m'o kɛra Firawuna tile kɔni y'i bila o nɔfɛ yamara mun dira kɔgɔji ma k'a kana maga Musa ka maa ninnu na yamara ma di kɔgɔji ma ala fɛ k'a fɔ minnu y'u nɔfɛ k'u k'u faga ka t'olu ma o kuma Musa n'a ka maaw bɔra kɔgɔji sigira a nɔ na kana Firawuna ka maaw ta o ta yɔrɔ la an ye kunna zɛgɛrɛ dabara min kan a bɛ ji kan ninnu na ji nana Firawuna n'a ka maaw ta sira wɛrɛ bɛ yen ala y'a dangin bɛ ka Firawuna kɔ o Musa na Haruna ka ala ye o ne yɛrɛ sɔgɔma ye ta k'a sɔrɔ laginɛ ko kama dɔnnibaw ko Musa ka Firawuna kun tɛ Abu Jahali n'o ye Muhamadu ka Firawuna ko gɛlɛya la kafiriya la abada n'u bɛ kungo kɔnɔ taama na ta ka d'a kan u kan ka taa fɔ Palestine n'u ka kira ka bɔ Firawuna ka jɔnya na o bolilen ka bɔ jɔnya na u kan ka taa sigi Palestine kungolo taama in ala bɛ y'a k'o de kɔni aw bani Israilakaw a ye fitiri wele ne ala de y'aw bɔ Firawuna ka jɔnya na n'o y'a jugu in ye layidu ta ye k'a fɔ a kana turu kulu o kiriya b'a fɛ o ma kɔngɔtɔ n'a jilanko a tɔgɔ ma kɔngɔtɔ to dɛ biyɛnɛ ale ye fɛn kɛra duguba kɔnɔ den ye n'o tɛ ale bɛ falen kɛnɛkolo jɛlanw ma jiri du fɛ a kunkolo bɛ yɛgɛ de n'i ye a bɔ k'a tobi cɛw foyi t'a ni sogo cɛ koyi ka di yɛrɛ maa minnu ye burusi kɔnɔnaw kɛ olu b'a dɔn fɛn wolonwolo la bamakɔ yan ka to ka taa ka na tɛ foyi kalama ninnu na jiri dufɛnw caman bɛ kungo kɔnɔ adamaden bɛ se ka balo fɛn min na ni baloko gɛlɛya nana kama bamanan kɛra ka taa Manden ni ɲinɛnkɛ dɛ ladakɔrɔ kɔ ni kɔni bɛ sigi dugutigiya la o b'a sɔrɔ fo ɲɔgɔnna jiri 100 i bɛ kalaw la bɛɛ bi danaya bɛ d'i ma i ka dugutigiya kɔnɔ maa t'a san ka da ka dugutigi sini bana ni kɔngɔ nana dugu kɔnɔ dugu minɛ jamana minɛ o kuma na nin fɛn fɛn bɛ dun n'a tɛ foyi kɛ adamaden la e bɛ mɔgɔ bila kɔ fɛn kosɔn dugudenw kana to kɔngɔ na
ala be ka fo nyen ko chendo ale binda yamra e ale bin biene re fale yoro la ala ti fale yoro bi awye ka ko ko fanga na prepare am singa du paw ka bete ako de hima gane ne ala nyen mo akana ko na kude won ma fara yero mo ko nyen mega awde kulu ay dum ni ke min tay bati mar na ko pezan mana ne agar ska mina wala tadghaw akana yata akana putan tadghaw fi ana da zo ke illa alaykum ghadabi ngai da zo ke ukma ne ka dimi bina awsoro de man yahlil alayhi ghadabi wanda ga danga no jigina maminga wada hawa a oti lamay kado ka bo yo halak lede ukma abu yana be nye nyu musa ci amo ka so ye ka bo frono ka joyena sira wala tay ko ko jitige ni yamra ko jimo akato o gatme o ji chama yo fiya sira jala mo boy akatame corona dimina katuano pe ngo ko digo ta ko digo ta be garaw di amo gon dumini ka ba ka tama nge o ji dumini go de balti nyere no ye kono no ani jene ko soron no yayi pa ka baro ku na mu yera mote o ko ma ay dumini ke pensan mo no yu damo ka kana da so gede da ko man ne alay nay da so ge ko ngal la jaba gadimi o wi jiga ka ne diga la jigina maminga wala ma mamin way kado tigil mo kala ke wa ini la farun way kado ne alay ya fatigidi liman mo taba mamin zagra ko wa amana kalimaniya wa amina to ne ko wuri manga tumma ta daga kana sarata akono graga wande mi ya fibo kadaka ne awdani fili nya dani nyinai aw ko ne maga ya fa masai yen mina ya fa mu ne de dali gabo fili ne oda ko ga feno de ko ke aw ni rai no fili aw toro mana o nyama o hakami no bi wula fe magudu benna na ko mo ya fa ne ala ya fa masai ma ye mamina ta tugira bara segera ko wa amana kalimina katta ala kuma ko na atlaga amila ka baraka sole an ko ni mana mata ta kana ta mana ayo ma jina kan qaumi ga ya musa musa kra jodi etila ko boy ka mokro qala hum ulai ala athari musa ko ala tele ke da ube no kai hum ulai ala athari ko ni wal nam ndu mo ni la kam ndu mo ko ben no ka hum ulai ala athari ni la wal nam ndu mo ko duka wajitu ilayka rabbi litarda nga singa bokana aka jenyi ni ngala ni ode be baramina wado ko ngato ko mo koro akhlu kana nyira kelina bla ne ka sala fere litarda muso ega jengoni besela kaw tuno ni ubora la lanna kana bele kala to numi gote ala ka ko benye musa e gado aye aka mo to saka o franyo robata ne ala ka nyonyela na ala ka kalwala ala ka manyonyela ala ka barnyonyela barnyonya ala maya tito ko ebi kuna fon min zora ala fe noram zora ala fe e kana mina mo de la dunya wala kama ko ala ka ma ajala ka an qawmi ka musa musa akwai tile ande don ka singa boy ka mo wala wala mu yete ta kai ka mo franyo kan
qala hum ulai ala tari musa ko adamo ku ben no ba ko koranye wala mun no wajitu ilayka litarda ngantele kana eri yoro musa e kanjemo ngana tadu fil dola qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika musa e goku bi higa wala no gawa ki garo ka bawa nala kebe ka la jarabi su mo ko ji ko ka bani tay no ba ko zoro de wa dalla musa miri mugam mutila samiru de kado ayu fili ko e ko wi no ti no bable nyala be ya wo me ena mene yoro la on ne yoro la ngada fana be yine nge farja musa ila qaumihi ghadban asfa ni bole musa ka ba ka mautan no kade kada ka ko di kun wala yansa ni wala min mo buka ala ka mu to kade samiru yu fili fa mana raja musa sega ila qaumihi ka ta ga mo yoro la ghadban adimini asfan misali adimma ta sega qala ya qaumi asera ma ko ya qaumi ngamo alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana ako yala alama laydu nyumanda awyewa wa tala alaykum ahlu aw saka ko wati oje na kabawa am aratum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum am aratum wal ma aw yalla yinike an yahilla ko jigini ka ke alaykum aw ka ghadabun dimila min rabbikum ko wada mo fa akhlaftum mawidi ne le du min ndaw mo aw yo le du chemje ni ne ngoy tando alu ko ma akhlafna mawdiga musa mawida ka ako wero mi karo ka ko ma igale du fongo nyonya de ma akhlafna amma fongo nyalge mawida ka e le du min ta ni lo amma fongo nyalge bi malikina ni andongo kuyi amma kana andongo ide bayna suru jabu ya be ba ko de ma akhlafna kama fongo nyonya ke mawida ka iga le du tale la ni o ma ga le bi fongo nyonya bi malikina nanga jeyde wala ma amma kana zigoy sekundani walakinnahum minna awzaran min zinatil qawmi ngay kado ka fo mogo ka sanu doni min bangunde o doni hum minna doni min darangu dal min garangu da awzaran doni min zinatil qawmi mogo ka masrula sanu donuna o doni nguriyara fakazabnaha ayu doni bil abangu fakazalika al-sabiri mugai bana yaka ko damna sa fa khaya lahum ilan jasdan lahu huwa nugai bana sa ka usan nungai nyonga ka kushi ko ke ina ko mishi deni jore fle fa kharaja mu ay boli kuje akhraja lahum ay la boli kuje ijilan jidenna jasdana farko lamado lahu khubaru mala kada kay ko ka kono manifien la fagala foto mangaji qalu mo ko da hada ilahukum kun ya ga alai ne boy wa ilahu musa wa musa rawa tawata ala ko na ba na ngira fla koroni panasia nuga era nyina na sada lemi adla ka pa ka mo bo mbala ka ko ni ndoye ay bene mami wale fana idaru kati afala yero no kuma yala uyeru ma yeli gewa taje ka fa Allah yere jeli ko ka fa tsaka kuma se gumo
manga ko ya fiya ko ndura bi manga mo dum nga yala kuma do wa kuma wala wala do fer de forawa fiye dule ga wala ko chedo boy yala ba ka kuma wa ba ka kuma sagi wa ay ko tra ko no na wa wala yam li kulam daru de ata kuma ka wa te toro shi nyon ga buga wa wala na fa ta ga na ba nyoy wa akara ka ba boy o muso ko de blan no ba boy ko mala musa so ay ka mo fit ni ko fere on min garasa chedo musa ko kudara turu silla kulla ngayala aw be ado sura ngona na ala ko be musa ko ala ma ko ni ngoy ne nyawala de ne tete manati wa tebe ngo ma fara ne bulu kam aro fara ne bulu kam ma ne ma di ma mal ma ga haruna faraka ala ko uti da sula ka musa yo mi no kana kari bebe sura ngale ko nan onu fly christ da am be bodo ka ala ko ma fly ta frona kuma be mi yoro na sa musa kon tara turut la ngamu nu ga toy haruna mata haruna de tolet no mo gore ni ay musa re sina ka fo ka fo ku wala ya sari ka fo ku ben noka nyala ka ti no kare musa sina ko gomna kada musa di dama haruna be ko fana kirai pa kacala ko tna se kale no bla ko toyi ko kama sina ka ko ta pasai ngalam be ko karama ala dangar ma ay da ti no ba plete fitna ko fitna jini mulai haruna be no ke cheni ngara no gabulu haruna to o karana be ka fa ta ama sede ina ma kuti du ama sede ha chelo an zrai wala kat kana lakum harun min dura sa kuma on yoro de na ko kuma kon sa nin jeni bangera ka mo ke sabla nuga sababu la mo fitna na haruna de be kuma jora gram nye o alam be ko be kala mo kuma ala be ka ko wala kana fa lakum harun ki ka do haruna almi kira yo chelai kada wa musa dika kira yo be warna kumo min kabdu kapa musa nani ya komi naga mau mambal mau inna ma kutintum bihi ni fitna de dunas ngishta na ko de le asen roku ya buru gonna de wa inna rabbakumur rahman aw dabamma o de turu ngora masa mi sangono du ko de kana ta ngora do no ko fatta be woni ay ko ne ko watu amre nyemmi nyamra min ni ayo baraka ka ya toy dum ngay ngam mabla haruna ka makrani aya joro fa o corona ni tawrata e yom la ada an seta sama sorti ko na be ga ko haruna era par ko kira wuru no ko me an seta man no ko to no ka saga mo ko wuru na prana balla atmo bro ko haruna ko mo hey ikado fitna de plan sengoro ide wa inna rabbakum ikado awdama rahman ore tungro ko mi samul du ko da da ode musai fata dunay tune ko wati amri ne ya mara min ni abara ko ga ko har na wudu no bibli bi kraw no ko du brando bi kraw sanya qalu lan nabra ali akfina o jama'a ko ni ho ko du so ko har na mo hey anda dabra lan nabra ali akfina ande ni joinde bi andur no biton gadi hatta yarja ilena musa fo musa ka sai kana mu ba ki ba mu ga ande to fo musa sai kana ni
ala ka dakure ka haruna fo ka saniya nugu ancien testament kele koro ka no rana dina saniya kamo ala ko homo korana kono tawrata ni jila ale de ajigi ay kado ka ko olu gunda bora wati kode kamo ma no ani kuma fu chama yelema ka do kuma kono musa ko fe ko mi dina do amada bo toli kamo bada kamo min dora dabra toli kamo e qur'an ne o mahani jina ne arama de fara nyonga siga febra qur'an ko siga febra nyeta ka kerengere inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun rafiya to daraja de qur'an ko tan to rata ko de ida o ta asu tasma la to ni woto sona ala ko de uji nga bu nyamire do bi amanya mino kataka dina umadda bo toli kamo olu be chide minu nga gafo yi jamana kila ali shagale nga chide ngundu amada ba jembe na pakamo yemi na ba jembe kamo foti ga fara ko foti ga bola ne ala yule handi jina na ando fara nyawa dabe mi wala dabe fikira handu be fara nyawa ko bi do bo fara wala ka do fara ka tisi wa sira nyama ko na abada aha mo be sira fila ko mono kara fana mi ma wuli mi na wala ma be ko mo ga sana ko ga sania o to jeko na nyam na ma be mi dowli o go laydu mata to ata ko musa e ma ko ko to ay nouveau testament kam nouveau testament da bisinga ite ay ora tay saka kada ka selo Matthieu selo Luc Matthieu sigi ale mira fm dora go so saka ko ma injil Matthieu Matta Luc fana sigi ale fagila bi dora go so o ba lo ka ko kam mira we ta la gi ga ngami ngal lagi kaya kamna do fobi ore bla qur'an ni samba gele ni ko bi samba gele ni kamna ni ko ma fara ko ma wala wani filla aya do qur'an aya do bi timine nyabe wayra ko ay filla o tawani ala o damu atani o kana kan jara ki doy hanni jebbe qur'an be jenna bi ka bo jebbe ati islamo joro ko ya ada ka ala ko qur'an de wala ke sanna qur'an de palmi bi ka do nye qur'an re pana dawriyo nya taja ngul sema ne de ngul sema da ba do shewa janno yi inya shi qur'an mo ko ba shi qur'an pe jenda ko je ko no pew flaga kelimisi ka pesebe arbo kelimisi ka pesebe bara kelimisi ka pesebe Parwa kelimisi ka pesa, bumana kelimisi ka pesa. Syashide mi kurana de bahasa bina. Bokona ala yo kep kurana de de. Ini de ko sema da bae. Nyira to fami no to le lu kanga to ara ko nya kete. Nga ancien testament atu shiba kele de je kono. Nouveau testament atu shiba kele de je kono. Ta fara na ta fara de. Kada ka kuma jugo ba shi ndo amma da bo shi ga mala. Amma do wata kamu mi na bolo ko mo ni wo ta do plani no asete de may harno ko kan ko pale na fara ju ko to lo ba ka prana ba ko ta amma ke ap mana ira de no ya ke uta da ko musa kana jugo ma mur lewni ba ki mayat do jugo ko bero ko murtiti on gona tabe ni musa nana ay ko adibine nana ko de adibine nana ka wala wala kana mo ko ma aga ma ko jenna yani ka ta ko mo yala ima ba ma bro kuna wa ka ma shina musa mo qala ya harun musa dibine ko ta haruna mama naka ya munde e mane de israel taw to na e dollu filli Allah tattabe mun ay matugule no fe kata Allah dunya afase tamuri
o kuma nere yamra min du mo kuma e fana yo kota wa on ga bi bob mami wasro Musa afundan ni gojugu amada ale kunga fari teli biddi mi jona ba kan boy bob mami amada mama boy yo asra bulu ko tara kamaka abul makiragi haruna ta ujina kutingi mako tufaka ba qala haruna de manasa yabna umma mbade la ta'khudhu bi liyati sama moji sama mo nyana moji blasa marmake wala mirati kana ngulu si sama sa inni khashid an taqula farraqta bani israil walam tarku israil mi yo de inni khashid ko sarna mi yo de ne ko jenna ngi ne sarna de kana ko ne kraso be kabin ta ka kla dobla ju bodra dobla sarna mi yede wode na be ko inni khashid ne sarna an taqula ko musa ibn farraqta haruna da faral kir sabo bene bani israil sabo walam tarku qawli ka sai manga mamme wa ayo mi jira karti musa ma lamo sragi abi kuma yana asnaga kuma ni bolo do yana abi kuma na ta bujina zima batfa qala kele kan wasa musa afari sumayra al misa ke lasa yaro ka fatilera doni qala musa ko fama khadwa ya samiri samiri nanu ga da iga laini ra pej meta iga laini pej i munde kele iga laini ra pej meta muy donna qala basurtu man lam yusru bihi jane fembo numa fembo ni fanye numa miji faqabtu qabdatan min athar rasul kuma nyetalige kiran nono kora ni kiran la degeli do min asar rasuli chide la degeli la fana bazduha Osman ni defili kora kira bi arama do mlakata sira nyuma mi be ka ko du basula na patola no famu o ga kira bi kuma fon ira ma digini arama do la fameli mi ni wala mi ni ka ni kira na digo dake ga fana ba to kuma na o kira o la duga ma ko fameli ngoro ra ko ne fana ba to anyo de fliga bo mulbiya wa kazalika sawara nafsi ni wala min gale za ko yanyiran ni ka pendale ni wata kaga dalliga no nyo famu ne ne fe famu no mami famu wa qabattu qadan min asr rasul ni cire ran ladagi nyan no dowta ko musa ko hum wala yala asar ko asar kale de ko wale no ko raya yubla war nam ko ni ko le nota kuma ci gwani gulo sai ayo be ata kuma na ga na ta ko ci yabla karfe ko kadalika sawalat nafsi o kuma illa ala min gele ta ki karo ko ni ne ran ni ko nga kulla be ni ne hagla ne dia nyere musa ko o ira jo mala ko kadaba ko mo qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas nyana ta nyana me ko kana gurana flew ikada be sa nyana me ko an taqula la misas ka ko mo ay akana gurana da mai
ne twadi na gora mi chen do ko akana gorna ada falmati sarabi marhum ale akona ko chen do ko jamana nunga yata do be obda kuma era mere ni kuna ulama una anyona bana mi ni abira ma pendo be mina ba tama chen kere mo blawda ulama mi ndana mega pali kala ulama ba kala muro ba fi bla kala obda kun kunye na ba tamana na manga bora be na jongo jugo anato duwera de mo obla kala musa mo kasinga kiringa kwanye ba da ba na to ba ko ne mai bana be ko la ko man yere kasinga ire ko bang mama me o kabila ulai inna laka fil hayati an taqula la misas ba ko musala de o ma ira ka ira ko mo ma mi go era de ira bene o ma no ko wi gura fa ne mai ne shitana se ira ka ko ma mi go ira de ira wa inna laka mawdan lan tukhlafahu ahwa ikaro ka ko wati dimi mo lan tukhlafahu wati kana to aka fongo nyoy bulu de wanzu ila ilahika allazi dhalta alayhi era minye join lasa ka bado nya jira ma to la ko ala du ko musa be ka alamin ko de ni mo de ko itura alamin ga dhalta alayhi akfan wanzu ila ilahika allazi ika alayhi lasa allazi alami dhalta itura alayhi akfan itura la aka lanu are kanno ho akikano ni musa amina join jeni sisa amina yeli sisa ayel ngoro ko be tumma ko be lanat bannahu amina yirake fil yammi ko yela nasban yirake maka yelde ni dabro ye musa annane dibine ay mi ko onga chide laka nyonda nyon bojimo ani nyon bozi ko sama kashkam dimi kamo amar bot woro kera sare o musa yo ke prana ka tabla ko ate jenna abalo ga haruna yedo subada jimene mune kera ko nyona make chidem la amana mo nganga arama de so hadilla de chido bojim ne putufa ka kusigi sama wa ko mbare mo jibla mu digibla etlara wana bami ma kono neno kanga dodo mina ni jeganga mindo lamo kanga mindo chido mina pengele bo de kamo ala kelembe ka batu onga ay ko kanyana ma kono ni adana mamnu kanawla olu yoro esrabla au nyana ma nyana akanyana ma ga bobu safu yayi ko refla ko musa tro ko mo mama wadi amma ko imla oral tro fo haruna minno kiraye ka farale ko kuma sina ka show moti ka ta ko shina ku zuma ka tufade ni ne gra tori ebemi amma da fa de musa fami ya tro inde ayaya ngabara chena ninganga ka anzale ko fede haruna ne gra tori wala man mboro ma ina fude nabillahi isa
ni ye fen wara ta ka ke ala ye yahudaw yo dige musa ye dusumi da ne baram ga yo le ana ye joyin karkar cogo min ka jeni ka fi ko bajira ko shire min ngona mo hodi appa ka kisa ko ko ka wala ne awu salam ko ka wala ne mo hodi sallallahu alaihi wasallam kabini ya awala mo hodi tauhidu ala kile baje annan o de ko kana nyami kan ko kama ala kira sallallahu alaihi wasallam atwadi prepara ko nu da atwadi ko do be prepara ko tenga ni ada ko do ma ga prepara komo nga dabra ama ko anga bi aramade ay kamilla wal bi aramade andole do famna o musugo an naflo ko aramade bi to da amina ko do ne anga miriya nyami be ko naflo muso nga fembe niyo ni naflo da nyongoro pati naflo bu gafuyi or bu gafuyi na ko ko cho fana ko ma bi ko naflo fu muso ko on ga bor magay ala ka turungaro la adamade mo kana ba yo kelen be de adamade mo ni ma febbe o kelen be de adamade mo to de ni ma febbe o kelen de mo ha ala ya mu ya ka bu ya ta ke mo on mi tawta kleni to jette blere asro ni ma febbe bulo o feyne ka bo bulo ka tababe o ye ni rade ni kelen be ala ni kelen be de ni ma fe kelen na be wa ka boy bulo ka tababe febbe ka ni fe fo na da ko tra ka se nimo ibo fe to yi o jar ma kelen de baka min na la ni da bani e ba baka jime ni bo seramo kwa be so ala abi aba ja ba de shela je aba se boli mina ko ka o na tata chau bari sa fati aya no mina bolero ni mi turaka andal ala bidati so na bolo da tamshila ni kamar wara da manawo fiya ko i ba strika hala le bine abada so kada mina bolero ngamba ja ko de kadaka aya do pengele mbo mi menena ni fuita soro wata soro santa soro na fulo ta soro muso ta soro che ta fuita soro i ka do ka fo o de wo shdo flen na mandi sebla abi so mo tudi marwan sebla ba kanya de oh man vi man ja ala ala ni turo ko pe to ka pe minni anyora ti soro fio ko daga onye ami to de ni bo ka jama angora ko da ta onga tomi anga nafulo ko wala anga musbo nabina se annimo nafulo bibla awai rajini ko ngoro muso bi toy awai rajini na nyina kwa kara tore to ka ni mina to mo na ko na to mo na ko mo ko kara me apem do ko no re cho ni dala yo kara mo ko kara me apem sar ko mina re be mo mina to andi mina to ko mo na to mo na ko ayli kara ni kele to de gar ma ni abati ko mana chidemu wala na fengele be mo no ya tra kele ba ja ko tiralde ni era kira nyana manyana o nana do bola musa mo ra nyeble ni haruna era faris ya mo sa yanda ci mana jo nyira sna ka jeni ka mu ka fi ko jila to tigere nyina mi hat to ko mo misala Muhammadu amma enyido kirkra ko shila
do keli sebe muhammad ye kajira ye kray wala mamada ayo daraja be fili kuma fido kunu ni na wala kunu ni ma nyero nganu atwaji koye imam hadi ajira ko ni ye kira timisa ngabara ode gata pa ko ne jura ka de fengen de play sama sega minge kada ka de kram go o barga ka bo ni isa ba kram go isa ba musa de no chelo mashi ko ni ka brega saya na nyoro sai do ko nganye kira timisa bara ode akwa ma ya majala kram no ko ne dem sega fenge isa mo sega minge ko sugo ngana ya mangacha aita odoro soda dotoro ku tige maka kasat na bwa ka banana ko ma tanda ka ne bula ma hodo ni bara ti bwa ka banana ko ma tanda ka dipa mu dia no ma ko noro be te jala o isa o be ko ni ki sebe bala ko be ni tigale do ka ne tam tam ala ba beto ni na ngawe prepara bara ye no ma la iko o ga so ye kana ni papu ko ki sebe bala kristian ko mo ga dibise do be kamila jena ceti ko donc fe do e credit se mbaraw de ga abgam odo ko ya de ka cena tere la 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 ko ma ko nga mimi wa le wudo de ba kiro krani fanga da mo akoy I ko mo tigale bina ba da giga ko kanu ta manji ko kata no ko nga ba da giga te cero ko ko kira problème mi nyedo ko cena mod market arba de figa dulli manani ala don ni noro ko to mi ala ka nyi chinu ko mo bana betene ko da ngo mi nyido ko la da no na ko se ka fenga isa se ka pinge aya nabila isa ale kunga ale ka mo ko isa era di ala yu ya musa ka mo ifena deta ko ala nga isa mo rugo isa era ko kale ala de lo bani oh mati ya salu ya ma ala rab dala ka me isa no ba o flika tu na bilai musa mo ta oh musa ka mo e flike amaga musa nyina akara ka harno mindo ya ayo ko ramesa yala isa ka mo ka filini o ma akara chudi na maga isa na nyina isa na ne abna anne muguyi tera kira nyina da sarati kira ko ni bili soro fi kad la na ya soro ibe fi kad la wala ma akake ngomma la ndesara ala be arama de tele do wala ma kasu isara musa yo barat badi akere ne ko ndibine na akere e minyana e kanga bode wala kanga kama ta kushimo ka ta fulimo akwa mo ane mana ka desade musa ya bla o joy nyara sa mana singa a jeni ka jira foite musa ka barakata to nabila isa ni ay ala ko kiyamado ko min nabila isa kelebe ko wuliga do cido mbecela surat maida kebe tan warno do Muhammad yimara kiyamado isa kelebe do wuli ni ala ka jo molo kana ka fadingena ka kira be ledu nuna na jabra mi isa kelebe do wuli ka jo isa kira to kam o e fluge tuli jugo ke a mingira kira minyana o isugo ke hadlalla amma ke minyana no nana o era ya ta ange tay anyamna katama kira to ta ko kere koti ki ala ibaya satu maida ayat yang tan Quran bil Islam a foro de ya musa ibi a jugo ya do musa anaka kreya alde korbaleye wahi bi gale de ka alde ala mum nyobe
ako min ala ka min kɛ kira ye ka fara ka k'a dɔn n'o ye haruna ye a y'o to a ka mɔgɔw kɔrɔ ka taa alabatula turu sinna turu kuru la yanni ka sigi mɔgɔw ye fitinɛ na ka fɛn wɛrɛ batoli daminɛ ala yɛrɛ de ko musa ma i ka mɔ fili ko musa diminen nana ala yɛrɛ fili a ma ɲɛɲini yɔrɔ kɛ dɛ ciden min kun bɛ a fɔlɔ la o de la e haruna ala y'an bila min na o ye ka an yi ka ɲɛnɛmaya an yi ko ɲɛnɛmaya na o ne da can bolo kuma a haruna ta gosi na a tigi ma k'a tufa a ma bɔ a kalama fo haruna k'a ma n baden kana m'o ji minɛ kana wuli sama ne kɛra mun min ko jɛnna ɲɛ jɛnna ne kuma n'u fɛ e kɔfɛ ka dɛsɛ kolokoto e yɛrɛ tila ka n tila fɔtɔw ɲɛfɛ baden ne n'o tɛ a ka sɔrɔ ka haruna gosi ka sɔrɔ ka jɔ in jɛni o yɔrɔ la sa k'a fɔ numusa kuma na numukɛ kana gwɛrɛ na ya musa ta a kɛra kɔfɛ kelen haruna a kɛra o ɲɛna k'o dɛsɛra a ma kɛ musa min ɲɛna o kuma o nan'i kɛ haruna kan a ɲɛ donna min kɛ o kuma na i k'a dɔn k'a sɔrɔ ka to in deli isa fadenkɛnɛ ye bi ye malo kɛnɛ ye bi ye walima kunkɔrɔta kɛnɛ don kira bɛ sigilen sumanen don e kɛlen ne wulila ka jɔ ni ala ɲininkali bɛ yala e de y'a fɔ maaw ye farafin ni farajɛw k'i ye ala ye cile fɛn bɛna diɲɛ kɔnɔ ɲɔnɔ maa si sɔrɔ ko y'i sɔrɔ ko e de ko ten wa i bato josi tɛ min bato la diɲɛ kɔnɔ ka e isa bɔ ni ala kelen a bɛɛ nana kɔnɔ ne ka bato maaw jo caman bato la diɲɛ kɔnɔ nka josi bato ba ma caya kɛ isa ta bɔ farafin ni farajɛ a bɛɛ dira ka jo bato e de don farafin ma tiɲɛ yesu aleluya farajɛ ko larabu na siya caya a bɛɛ dɔ i bato farafin na siya caya a bɛɛ dɔ i bato farajɛ na siya caya a bɛɛ dɔ i bato e bato ba jo min n'a ɲɔnɔ jumakɛ diɲɛ kɔnɔ isa u y'o kɛ de yala i ka fɔlen dɔ wa kuranɛ bɛ bɔ mɔgɔ de kiyama don mi isa jɔ kan de fa a an ta ko tan na stakhizuni o me ila min e de ko te ko kini baba to kana ala to yo ala min wala ni ye musa ka yore ndai bisinga fa isa ko cugudi ala ko mo ko do isa jole yere ta wa subhanaka ala ni mbala me de o kon de mo ko ba ala dambe nga fo ko kale batu ne dambe ne kuy ala de nga may kuy nga ne ya fo ma ko hela bendo e ka jingal den tato jingal ni jodo kada ga jingal ni tika ike be ka jingal ndabo memmi ngamo e ka cede ko ngalo ni ngalo ni debe ni ngoy jeno ka to ne ala kaw e ka to ne isaka e ko me yin ngambe madre e be ko dugul ndo ma ko dulaw ila ma amatani bi e ne ma foy ala ko ngami o te fenu ga ni budula ya labatu rabbi ala mena isa da rabbahu fle de ala ne kuma min wa fana ba fle e de ko ngatan ko yen fude isa bot ba frafunu faraje jodo do kena ngalo dit ya wa isa ko ko ame mi waje o ene ala kale batulli ngalo tiga de ya bebe ya akene bulla ka ni ganna wa kama ni ka kada ka farku ya badu farajo ya oh epi ma fo e mi ko ene ala kele be badli muna o kile kai ikan lagi ka da musa fa ko hum ula athari musa ko ala moti kada ka ala ko musa akan ko ite dara kana ka ko mo brokali musa ko ayndela kana musa ngana e ga jeyi ala ko ay ka mo musa ko ayde ko hum ala athari ko ben no ga ni ko namdi mo ko ala ko utindo ko takat fatan na ko ma be bari ya ro fitna de fitna de farja musa ga bana musa ko matela ka kadmine o ye musa tay isa e ko ma fo ko fo ibar ne alante muna ukele ka e batuli damine ima dimi
kallama lama ko Musa ke tumi Musa ko Haruna me ko Musa tabere san wa ke nan na e sallaka e to ga kisa do ayo na mi o so ga tumi e mo yo ikman u fa ka ko Haruna kuma nawa de ye tere e kunde iko Musa kunde tumi bigi yara ko da malo do fa de ngene do e fa do digle be kra to ni yono makol ko imma ke ga Haruna nyone ka fuji kenye wala ma a Musa akero ko be ngana ne ay baram go do na ka fa ma jay ni ma Haruna ta nyono makoy Musa ta be go boda ti de bi Isa amana mo ayab ta je ba wa kuntu alaihim shahida ma dum fihim ikado ne kunye shereye kuna kandoi kare tu chelai ne kunye shereye no ne mi munjira a bayni ka foko a makakara ko kale tu chela ale kunye shere mo foi wora batule damne mini ala taklimi wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim jenne kote Isa de kay ne korona kana tu chela ye ne mu shere tu mo foi wora batule dabne kana tu chela o ma sisa ka fo ayen ganye mon be go Haruna ko mon fe ka tere tugomi ayo fabla tara Musa ka fa kada ka ko kanetre mo foi wora batule fani ala tele mo shere do na af ma de gara ko e pundarami itmi ga forola wa e mundara ma bla tarawa tere pundara ala manyo yan ala gino yana ko Musa pe tugomi Isa dona ko Haruna taw yo kanya yobla kada ke ko ka itwe uma ko nyami o nyami ni gara honda de ga mon Haruna man mu yira ka da fugo ko ko men ka ko de wala to mamina famo it is feminine igwa ma kinyina o mana o ay tara Musa ka fa o Musa be ala bato de la pulula Isa memi falamma tawaffaytani kunta anta raqiba fasai mu fasai Isa da brango wa Isa bora ko ala nyefe jendi boda yini golo bi jenna ala ko holmo Isa bi jabi ne kamado ne ala mo dole fa de ngaka ako de ni falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim ala ere ala etigi e kelengoro ko kanen ni bona kunta ere ngara anta etigi raqiba ko la shibayo ko ne sale ko fe yo ko ne ga ala yenge ala kamba ka ala ya karne sale ko fe e ala kelengo kan ni bona bare o mana ala wa shuti ni nganya maka ko nyamina na so undara dula ko Musa wala mandara dula ko Musa ninna na wala ko ko nga karne sale ko fe o mati saka bo jego na tibitla kana ko ala ko wala ko mana ingoni innaka la kulli shay'in ni shiri be ni do ni me enu de che ni batwo ani ala awde ben nyedo ya asro nesa yuti ni nganya ko ko nyame na ala saya ma ke nyamo ni bo saya mi ndoro innaka la kulli shay'in wa ikado ka ko ni ngoy de ya shiri ni ko na Isa tere de se ngala muluta awal bo ne ko korona ko Isa ku ka je pew jodo kene kan imam bere gele ngena akal ne wuli gajo wa bi ko ga jeta pew nin da bere ne be ko ran na Isa ku ka bongal ngurumay Muhammad na Isa ku ka bongal ngurumay ko da ju je to shi da Isa bulu ga mo ki goti yo fana se ka plega ka fe ko ko mi ngala Musa ta ani Haruna ta misalena Qur'an kono Qur'an kala ka do ka kuma ni churuna ni nyona na
imma kasro ikayana o konta ala titoyi kadaka ala kon ni simi sete atimi no wala ma kasro tei inna na fano kuma yemmi ngew kadaka na ma qur'an mi bo isa ko la wodi ni kaya qur'an sara wa shuti ne yan ma ko nyamin na ala mu mata dula ko ko data ko nde o nesno wa makanya na kwayi ngene nde nguye damuro ba dawro saya minyi ko flati ma soro kon ma mi zaro tina je kono ble kon ere ala kele ngoro kan ni bona ma falam ma ta ko betani ere ala kele ngoro ko kanen ni bona konta e kira anta etigi tigi arraqiba alayhi ere de kun ko shiba onu ko shiba kira e ala ene sale ko ko kuma ni ngoye ere nu ni nyoanje de isa se dala mulutala into azabu ni bu do jana kono o ko ni bu la jaw ka wala jugina bayna may ba e ga jongo ne do rata ne ko ne te da mu ta ni bu la jaw ka jongo wo inta ko la mu ni mbe ko be dira ko kibiya fu fa innaka tatalatil hakim o e hikma bi ga ko be da ga mi ga ga ne se da mu ta mai on yoro mi ne ta yo de ne se da mu ta ai ka mata ya fa wala mala jawa kon be gana isa sidara mo tara amano kurana aya do kuna ibi aya do de sebo ko ye komo kurana do no ko do bogo kurana aya ubi nyo ngoro ona bele musa ali haruna no ga ko mi nyami kam sugoro do ye joy ka mo blok hotla ka musa tu akat lebina na batora la ni ala ra ko ma musa e tilera do ne ka ko e ku ben no ga ala ko ma hawti no ga ko nyam musa dimne se gara ashina mi ma me kaya awo de tabo jimo ajalaki ni sura to ako manu ka kada se o ni blab be ko ala ko na prana kono ka wala de o ma nga do ka fo pop mana ningra play jela kita jela kadaka ambaka ni na annane a tigira la tuma yo gira akira min yana da sara isa ko eta ka yun bay akara jodi ipmemi taw ya ki nyam so leena ko men ki faawa ikwi kuma wi bo de kadaka ko harno mo kanda dabla ere ko ga da sawa tere ndey o isa min dabi min ni o de ni ala pa karan ni sale ko o se amake ala jino ko ere kele ngoro kan ni bona o ere bu ko la shibaye e be shiri ne se ndala mo tala make na shudi ina yana ko nyamel na ni bu la jaba kan jono ni ra ko biya fumo kana se ko nya to ka ngami nga gele se dara mo tala ni suratu maida ayat kemantan worona de mini suratu taha aya bi konondo ani sawana kana o debi nyonda wadi bi konondo na may bina o da bi konondo ni kelina kana ma nyira be demno de bi konondo ni kelina musa de haruna ko nyonda nyongo jimo kira flaga nyonda nyongo jimo do ba do ngoro ko be kana da ba joy jen ngina alama kisa dabo fore kamo fo araba dungo wala nasoro nabla isa tay o wi kishi tugumi ka pa tayna ko fla de ngo imma ka kayina ka fa de sara wala ma aka soro atara dugutala amma ka ya man nane minge dimina o bajara ka fa chena ko ibe na isa ma ni blashita akwa makale ina jangwa ka dese wale mata ya wadla kui akara sale ko fa sai kuma da bla isa ka fo asale do dalu mura jere kono bi o fle kircheo ka isa taka o damna ma ke sami kalumi domi uwatimi segonmi ala ko ado ka ko asore isa
o go mo na so o boto be sira ake ba ko mo radi maslama de min ma ko isa nyama sike ka bla ka tigi kay ngoro mat ka de isa churu ni ba nyama ya churu de ala ko ni gara ko be e o ka be e bla ko se chama be so ma ara kele bla kira ko akara de sale ko ma da la mo ya ko mo ko kala mo fi kele ngoro kema do anyam fele nyona o fle ni bu jala jawla ni ya ko mo ko de ba to ko do be fam amna ma kay amna mom do em ye ko na dungay ana problem ko isa nyama be ni ya fo ka bi taka tigi iye ngalo ndala ngalo mi na tu bala de to amai ye ko na so qala fadaw fa inna laka fil hayat wa inna laka fi mawdan lan nuflahu ha ara kana ka joyi njen dola je ko fili o de ye laylu wati min ramo fa kana to ko fa aka joyi yere jen to fle katlaga a fil to fle o wajila o de mu waray itme ye mo bla ka jomma to ni rata abdullah kada bla ka jeneni ayele ka shuru ko wajibe ira ina innama ilahukum ikado akanga tetru masami allah ode alay de allazi alami la ilaha illa huwa arama de manga tetru foy kele nyabu ene kano kamo fana gara ne kele wasi kullu shay'in lima fa badun bayro mun tetru fe waraka odara ede kamo arama de ni e bu yamme ala yoroda e mangi tetru fe waraki gulo fla de go barki kulo ngulo ma ki tet fana kara ala kele kala ala ye adama de ni kanu na bla de da ba ujira ay fa be karawani o kuma jobato ye adamadenni bole aka bunya mina kono ki yera di jashi i tari te da femme mina ala tikali ala ko nyoda de kamo yiri dali kamo ga dari kamo ji dari kamo fiya dari kamo sanu dari kamo wariya dari kamo de dari kamo jama dari kamo fe be dari kamo ki ne fa e mona e tari te tru wala ma ki kulo ngulo fe de mina ala tikali la ilaha illa allah muhammad dinani kamo ya jirana nga do ya soro ye farafane farafane jina be sebedu men jugo kazalika naqtu alayka min anba'i ma qad sabaq ala ko muhammad ben jugo ne kado ka bo ko munun debe de ne ka do ta soro fiu pamle ko boro do boni o boro do bo kazalika ben jugo naqsu ambor ko ke alayka min anba'i barawda ma qad sabaq min bona boni wakad ataytuka wakad ataynaka min ladunna dhikra kado anya dilke muhammad mo kawani rulla dhikran ala ko fola hakilla jigla niya wala na kalangala abi ma sa hakilla koy man arada anhu akoni wala nunza ni qur'an da qur'an no ko ma mi je ka won mo fa innahu yahmil yawm al-qiyamati wizra fa innahu kado tilama yahmil abi talike yawm al-qiyamati wizran do birna sade tay bi nyami tsika taw ari isrifu chayara ngene ko na koron da ibai koy farbu foni dina ko relate ngani obla isirli to jirulla hakila ngolo numero ade irati taro sota kiamu de fo wara o la hala ni bo ko je ko na o do farbul ta kiamu do ko ko man arada anu limami ne yi jenge an ko won wala dum fa inna ko kadu dilama yahmil abi talige yomal kiyama do bujran do burina khalidina fiha aywa tilama bidumi godon burin wala wasala ko yomal kiyamati yemda akowa doni chaju gara kiyama do o doni na dra wasa chaju gara kala lahum uye yomal kiyama do himlan donina yawma yunfakhu fi suri odo fiyali bige burula yunfakhu fiyali bige fi suri burula de wa nashiru al mujrimina odo amujrum to kenyonga ima to kenyonga ake chama menungana kolbi kenyonga odo
yo mai sino dona kon zuruka e ji chile nyega wala zuruka ji chime nyoga para ko le kama nyoga bishti يتخافتون بينهم كل ما كان يوم بلبلتي نيوم يروي كافو نيوم جاي إن لبستم إلى 10 macam nak talawa fuga je wannan tleta da ayar tleta mo masro dara jodo gleya nyeba no dan ketani sebe bana armade ne churne bitode illa bismillah 10 tama fuga ni tande kitama shutama karutama santama nahanu alam bima yaquluna ala ikado ne ala bado be ga femingo nanu on alam amedon ga bima fena yaquluna be ga bigo idh yaqulu amsaluhum tariqatan ubela jelela mi nga hakilla ba betay wala mi nga siraka nya betay illa bismillah yawma بلجلا إذ يقول تنامنا فلبك ما في أمثلهم طريقة مي نوبا سرقة يوبتاي سرقة يوبتاي وده وقت إلا بسم الله 10 إلا يوم مفوق يقولون يجون دونغلب ويسألونك عن الجبال وبيد محمد نينغا kulu kibar ha kulu ban non kibar wala na ke chodi sa afo kuna kulu ban non zoro faqul ala bo afo yansifuha rabbi kulu ba chagai nu anya kamuda de kulu turu magoi foje pendege kulu da ala bo afo yansifuha ko ne daba ma a ba joshi ka boyi na sifan joshi la pew ta da ko fen waya kuma sai mun ga kudu ba mu gina buri fa yazarha o kulu ban nu chai ngo yoromi an ga kallan gulete sof safan beda kai ni la tara fi ay wajan idna denga yala wala amta idna korta abeb daga ye do man yattabi'una da'iya udo witugo wele dabano fe dai wajalahu mi ngadda burnya anaka wala jingera tola وخشات الأصوات ودعاء ما قوم بسمة للرحمن تنور مسيودو فلا تسمع وإتمنك إلا همسا فناكرا ويكتا نعم دي نيبك ngol jana kono ma ngai jitei iswe mata ode hamsi ko asro manga bedara yawma izin odosa la tanfa'u shifa sunando ko tinafanye illa fanakara man mughayya adina lahu rahman ni ala jadi mami mokoni mabul sunando ka mami yalla bo qawla e bona be sunando jembana ka ke e ga pumade sunan bin niji ala ga jega ne ga bo jolle ga doyi e kono mi na sunando jembana ke ga puma
doy dungalani la kan takala heray yala ma bayna aydihim abe fendo femini obe aw bulun nyonje anya kore o ma khalbo fembe aw ko fe wala yuhituna bi shay bihi ilma onga ala heray kafo anyi ala do ka sadal ayide waya wala yuhituna bihi ilma ala heray ka damengele shitei ko arama dunga doni bi sega sewdala damengele ala ka tangona ko arama de adama diw tage adama diw ma fakini faraje ko anga doni siraka pengeli nga cuya do ka pam ko buti la yuhituna bi shay min ilmi bihi wala yuhituna bihi ilma abada ko damengele shitei ko ngo doni siraka ko koli wana tel wujudi hayy la qayyum do nyedaw wulu be bishuli il hayy ñene ma di baye al qayyumi do fo njoba no ma sa ñew do kad khaba yiga do bone karam man moy amala tuluma mami nina men toni do korani nyama chama be do mo jinu chama bila yiga do ko wo bone nan wani amna sel mo men yamal min as-salihati mami be san e wori monge ko minu ka tro yille mina joni fala yakhafu dhulman ekoni kokma yoroma ngemne ka ko bisira be kanna tanyo wala ma hadman wala hadman hadmu oye ni roboshi fana tigila yere itati boshi na fiu وكذلك عندناه أقوابا جوينا أني قرآن أني ديني كدبرينا قرآنا كاكا كلامي عربيا مينا ولا ليدو وصرنا في من الوحيد نقول عربيا قرآن عرب كاي دبرينا روبات ولا ما عربي ولا ليدي أني قرآن أني كاكا donc العربية مينا ولا ليدو جيرته كنده جيغنو imisiga worole ke karo ka ko ti kayra de jemono fewdi woro ko bana ala dabram nunda ko ne digola anda kuriya kele koro kemen koro bakli ko zoro dabram kele ibe so mala femina ndara so ebo saro kala ato atite man yerga tawdal bait nga kawra ni go sebe pati figa chamaji de kabro le ko bo ninga kunguru ni mabba fora ngani kawra o kabo se fo nyaga ba chama ke kabro le ko ma lañini bakle mi siga to akata dama do noti ngani ko boga kawara la diga gafe jama ke yowa ma na fura anya jigi kake arabiyan esna ko ke atwadi kake na fo arabu be ko holla wolol me kam ngono ma note kawara la odo be ka fo woni arabu yarama ni wala kala ka do fana ta be ubi mi fo ni nyojo to fara kan yi hannu war fu yedeni nga tado do fa fata kala nanda shi do ko tago duniya be of mana shemo da shi of mana zirga kala nga kala hambe ala nda shi do ko du ma kafsa mai kan kafsa kai jiriga tu jiriye subhanallah masa derga bakai digele tibi ra fa wala subhanallah enggak kitabu enggak kita pernah kelihatan enggak kitabu berma
ji sanga ja nga ji jira arab kala maun to kala lo nga ji o ya bono ga ne ka ji arab kala maun arab ka ji bono ga nga ji to kala lo nga ji o dori mon lo mon lo arogala mai abana ne goto mo lo arogala mai ni lega ko mai wata wata arogala mai abana angela mai wata arogala mai abana bona ngaji to yen kaw ganda bisa aroga pepitini abisinga kuma ba fote nga kawara la figa fecha ma fara yonga abusigo soro ni ya soro ni nguji ya kawara la mina roba de party yama soro abamulo da jawi nga aflan onda ni ko ka tradition era la kiga ga iba fengele ba soro ni ka tradition era ga figa fesa ba ke hal ni ngamnya ka ngani sadru ga fa de ka ninda arab kayo ni urun gade garo ga ni gili pale ga so wala manana tsega jago la kabe hashi jago abe ro te ni ala mim la binyo goni arabiyan wa qura mim se wala ni ka tame ka toga wa sarra fi ibn al-wa'id wanye toidi la jabal laydu وسبب فورا قرآن كنو لعلهم مغسو يتقونوا كake على صدر يبوي أو يحدث لهم ذكرى ولما قلنا كسوية كحتري من دومو هو كجولا لا يبال ليدو ومنهم من القرآن دبر ريبو كصدر موسى نسكا السلام عليكم كتاب جواني kira-kira udah orang nanti insyaallah alhamdulillah summa alhamdulillah wati namira jawaba yakam da ba pela jenen fo malikono alsharifo ko alami ye anye tafsiru kana kam bi insyaallah taala wala belember maliko semua di sini bisa ane konton. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dogra komentar sebenarnya adalah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillah. Waalaikumsalam. Boleh tak Bami? Alhamdulillah. Ibu Drom, bismillah, fadal. Aha. أيوة إن شاء الله. وعليكم السلام جزاكم الله خيرا يكرم كفر بيكون درم ما بي من ين جل سالة دلبش 20 80
12, 39, 20, 12, 39, وقام بالشيء تا أنا. السلام عليكم. Radio boy kerja doni. Radio terus boy kerja. في الموضوع دلوقتي نمي بيقول لك يبقى رجل دوني إن شاء الله 20, 12, 39. السلام عليكم. Kabele kapomi. Tiens Baik. Bismillah. Mina. Ha? Insyaallah. Aywa insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Mina. Ay beri pada dari. Buni. Buni masya Allah. Jenda ale kiro kerja doni. Abe sanu wero la kamu kau wili sekerja saya gumi sando. Mendo gala ka. Siapa pun. Jadi guna akan nakrola. Jadi boy hera insya Allah. Mendo gala ka. Sami do inje. Bafena mo menga tanchene sanjigi bukan insya Allah. Jenda ka kulbe. Akadi be ki magame. Assalamualaikum. Kabele kapomi. Jafar bismillah. Alhamdulillah. Siapa? Masya Allah. Sampai kau. Marhaban cik. Kami sampai kau belajar itu. Bawa kante kau boleh. Aywa. Itu masalah bawa sama kau boleh insyaAllah Taala. Min yen ga dual sala bale me 20, 80, 12, 39. 80, 12, 39 ko dawle to. Assalamualaikum. Kabele kapomi. Haidara, Masya Allah. Alhamdulillah. Insyaallah Keluar insyaAllah. Alhamdulillah, Haidara. Amin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sirpun dulu. Insya kebetulan lagi. Amin. Assalamualaikum. Kabule kapomi. Bismillah. Aha. Aywa. Aywa. Amin. Baraji. Dona nyingal do kamota. Tidak. Ahora, wala ang dala musa nakamuha ko actività la sedine ko quando non ho più di chama chala we ko chama che we what yoro la dala ko actività ka se ko quando non ho yo ko di o wate Kata. Alhamdulillah meta ngejutu pambela lamedo ta ngejuru pambe bismillah. Assalamualaikum. Waalaikum salam kabile kabami. Nambah Masya Allah. Nampak tu. Janda dia. Masya Allah. Masya Allah. Insyaallah. Ajarannya Masya Allah.
Insyaallah. Allah. La ka mbe na ka hinenye pero kan no ba to ba ko ale be blank be atwadi la ka ru ka wele kada ka ina ko mo ba ti fenga ni zoroti ko be blank marabbe na tawra na jeyon bambera na jeyon ko ba missionnaire ko inshallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh ka mami? Alhamdulillah ka boleh ka mami? Jikron para bismillah fadal. Nyari. Aha. Allahu akbar. Aha. Insyaallah. Allahu akbar. Insyaallah taala. Nyare barani. Amin amin. Salim nyari. Jikron in befwa. Amin jikron befwa nyare mi ngali ke ko karamogo dogo ko ko wajibi taka sari daga sa kono ko musa kuma watu do ko ga tina ko kala jafra wajibi taka sari wajiba ya de bulo ema sidna umar lela misranga ka nada ko wi mo tigi daga ka ne mi di son sa wasa sidna umar sira kan le tribla le sebe di gouverneur mo ka ta sebe bili ko wajila ni bi bolli ala to ay boli ko tiga ki so ko ne worot se ki to jamo mo muti ngana sare boli re to yi ko sebe filala yaro mi ko di bolna ni bollaw mana do ko ko di wa shita plana ka do ko corona na ka kele do me o watu do ka to musa na ya ro kondo ko ngado re corona na ka kele do go ko waji lama watu na ka to do ka to musa ko ya ala ka na eme ko fil bari yabasa ko corona ko di ko ka ko jala boy jiko sira jala ko jiko no ya na ka da burani o te atwaji ko me ko do me jino ma ko ka ko wi ma te je musa do ka corona ka kele do Nah, entah ke YouTube apa. mula Assalamualaikum. Boleh ke mami? Wage bismillah fadal. Anu. Allahu akbar. Amin. wage masyaallah wage agar apa ya barani ala ka hero ko ala ka tudra ala ka tabani ala ka kalo timajira ala ka jibana tuma wage anu barani Ni tu ye wage jilbu anga fuliba ye ame jilbu lamini pela jenen fo tan ye ni do sa ala balen da ko ben se 30 na ishi bi ta ani plan isra ani komandan do ni dula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh ke mami? Jadi masyaallah cedila goro ko maji de alhamdulillah ya barani amaji ni tafsir ka ba bela jelebe mbaga do ke atwa di gurbana e anga tafsir kala do afar mandala di bi kono kam sanga amaji na la ya rabbi ala ka kene ko wera de muso sawara tafsir anga kenyobe inshallah to mena go beki je ka tafsir kala ba do ke jamana e kalau kira-kira mek tabu kira-kira ni guna kama ala ka hine malla ka hine malli na ka hine badara ka mo inshallah bismillah Memang labata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ke mami? Kati kerepe? Jebu. Apa? Jalur Jalur. Alhamdulillah. baik Allahu Akbar. Amin.
inshallah Allah ما شاء الله Chandu. Ya. Inshallah. جزاكم الله Aywa. Allahu Akbar. Jando mi amon makafo gila jebu kati maka ngana nyuma alaka onyashi bere jele mo alaka amme nyongoro kani awdamo boso amsiga alaka dina ila te kana de bala yoro bana bana ya alata ta dina bana ya alata ma ga laini ya kasira me dina bara ko nafa o dabalo do kamo yo madina noram ni modo bala kamo ko dabara dama dum ne na ba kamo o mana wala de ko amma ma yen fa unata fa yam kuzu bilade fammi mo nafa ko ala de bi baraka do lawa ko me ko jidi o ma nen aw aminu sebedo me mama di ka norin cerli da ta am do muso ko na to anga do ko Allah subhanahu wa ta'ala ba kana ya di ba shidi ba sababu di muso a cerli do ala ko no ana aw bele di na ko wati ko bor no gara assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah kita ame anyangre yoro ina inshallah taala ame rajura boy fam la me ba bela jenen bo mali kono ka ko ana lamini arju chaman so me anan wati na bela jenen ni ni kiranga kamo ye kene ka bali tafsiru kene kam bi inshallah wati na tani mami mabo ba la se akule ke 16 30 27 Maltais 66 76 08 21 66 76 na ye wele kɛ nin na ani karamɔgɔ bi ɲɔgɔn an lamɛnbaa bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bamakɔ a n'a lamini bɛɛ lajɛlen nin waati in na inshallah don minnu sɔgɔlen bɛ an na an b'u fo u ka cɛsiri ni wulikajɔw la ka daminɛ Kayi Kulukoro Sikaso Segu Mopti an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an bɛ Jema n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo minnu b'a kan lamɛn jamana kɔ kan Europe kɔnɔ nin waati in na Sakɔ an ka foli b'i ye waati in na min ye Angleterre kɔnɔ nka membre minnu bɛ yen an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an ka sɔrɔ Burukina kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Bobo la Wagadugu an b'aw bɛɛ fo a ka cɛsiri la bita an b'a ɲɔkiri yan ni maa min mako bɛ an yɛrɛw la sa a bɛ se ka wele kɛ 66 34 77 86 78 kuma bara o tun y'a balimakɛ Abubakari Sidibe Ndaw kɛrɛfɛ Adama Ndaw a n'a ka cɛdenw min ye MTA maaw ye olu fana bɛ kɛnɛ kan yan bi su in na an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ 30 waati 3h30 inshallah ni waati la jo ni radio to bɛɛ lajɛlen an b'aw bɛɛ fo an b'a fɔ wa akhiri da'wana anil hamdulillah